Protes nasional di Iran semakin mereda pada Kamis waktu setempat. Tidak ada suara tembakan dan warga mulai kembali beraktivitas. Di ibu kota Iran, Tehran, terlihat tidak ada tanda kerusuhan dan puing-puing di jalanan. Sisa protes sudah dibersihkan. Suara tembakan yang sebelumnya sangat intens selama beberapa malam kini mereda. Orang-orang terlihat berjalan-jalan di kota dan lalu lintas kembali normal di jalan-jalan ibu kota. Sementara itu, media pemerintah Iran mengumumkan penangkapan oleh otoritas menargetkan mereka yang disebut teroris dan juga menghalangi warga yang ingin mencari jaringan internet. Warga Israel keturunan Iran berunjuk rasa pada hari Rabu waktu setempat untuk mendukung para demonstran di Iran. Para demonstran membawa spanduk yang menyerukan kebebasan di Iran dan menyatakan solidaritas dengan aksi di Iran. Demonstrasi di Iran dimulai pada 28 Desember 2025 karena anjloknya mata uang Iran terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai rial Iran jatuh ke titik terendah sepanjang masa dan inflasi melonjak hingga 40%, mengakibatkan melejitnya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Iran menuding Donald Trump dan pemerintah AS jadi dalang utama di balik kerusuhan yang terjadi saat aksi demonstrasi besar-besaran di Iran sepanjang awal Januari yang menyebabkan puluhan orang tewas. Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh menyebut pihaknya memiliki informasi dan bukti yang memperlihatkan sejumlah pertemuan antara Amerika Serikat dan sejumlah sekutunya sedang berkoordinasi untuk rencana kerusuhan di Iran. Aziz Nasirzadeh juga menyebut AS dan sekutunya mengucurkan dana untuk aksi terorisme di Iran maupun sejumlah negara Asia lainnya. اطلاعات دقیق داریم که آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای همپیمان آنها هدایت این موضوعات را بر عهده گرفتند و حتی مرکز گفتگو تشکیل دادند تا تجزیه طلبان و تروریستا آینده ایران را ترسیم کنند و هر منطقه قانون اساسی خود را بنویسد. در این راستا قاچاق سلاح و پشتیبانی مالی و لوجستیکی را به عمل آوردند. Sementara itu, Saudara, Dewan Kebijakan Iran mengancam akan mengaktifkan pertahanan suci jika Amerika Serikat terus memaksakan diri melakukan intervensi militer. Anggota Dewan Kebijakan Iran mengatakan Iran tak takut dengan ancaman Amerika Serikat dan pertahanan suci akan jadi cara Iran menghalau serangan Amerika Serikat. ما توصیه میکنیم عقب برید دیگه بیشتر از این جلو نیایید. ما اگر راه بیفتیم ما دیگه بحث آتش بس و این چیزا نداریم ها. ما هم الان به صراحت بهتون میگیم این ضرباتی که زدید، این خساراتی که تو این 50 سال وارد کردید، این هرچه ما داریم نجابت و صبر راهبردی به خرج میدیم شما توجه نمیکنید. ما اگر دوباره بیفتیم رو اون دوره دفاع مقدس جنگ از سال دوم به بعد مطمئن باشید مشکلات جدی برای شما پیدا میشه. تا همینجا متوقف کنید برگردید. ملت ایران یه ملت بسیار با شعور، نجیب، دنبال جنگ نیست. ولی اگه به اون نقطه برسه که دیگه باید کار رو تمام بکنه حوادث دیگری به اتفاق